Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakana wa matuku atatu mwini wa thandatu mwakani wa ngili ile na miongo ile na imwe. Siungamite saa umwe na nusu masaa maabilika ya umiloni wa suwa na ni masaa mailu makukwata Vilingi wa Mauvoo ngomanyithie kila cha kiteka ikonyoni inya cia nthi takithio. Tuambie na ile mbeta hitu ya Ukamba, kaunti ya Masaku, kaunti ya Kitui, kaunti ya Makueni na Indi, kaunti inge kivathukanganio kula andiki maitu ma Mauvoo mayovete kavyu okule kwekithekana ni makwete Mauvoo otondo maende na kukiteka ende ya kunena naitu kwisila mitandaoni ya mikomukanilie ya matuko ila ni Facebook Mutongoi TV, Twitter @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithuku na Indi ndene wa YouTube yitu ni Mutongoi TV official, website www.mutongoitv.co.ke. namba yotumani mukuve ni ile 3915 ile 3915 na va indevi ndene wa namba esu ya SMS. Nyenita wa Erastus Kithuku wa Nzomo na ninake Sharon Ndinda kwanzia ya Meko Indi. Tuambe kuona alani kumbanesie kwanzia ya ukuve. Ala tukumbanesie ni vamwe na ula mundume unaomiwe ni nzoka yale kweni ndiyo kuya mwingi aende nesa. Serikali ya Kitui kuleana na uneni wa seneta Wambua yolua uiti Muthoku kauntini esu. Polisi Mombasa kuvalanya umbano wa chama cha UDA. Na muvia wa uiti kwa siano kosa nyanzanzo ila itatumikite. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha kwa esa imwe ya Mauvoo. Mundume umwe kwa esietwa David Musyoka wa ukua miaka 39 kuma mwingi kauntini ya Kitui na ula unaumiwe ni nzoka ila inalekilwe kuma iolo nindio na yalika ngaleni yake ilo na atwaite ni wende na kuiwa nesa itina wa kuvutiwa kuma sivitalini wa mwingi level 4. Musyoka na ula ni ndeleva wa serikali ya kaunti ya Kitui ailesea kana nzoka isu inamomi koko kwake kwa aka na itina ya vikia na kuwa wani enende na indi kila ila ndiyo yoka ya miosa na kuthi na yo ingi. Lina Musangi ni wako tuvingo ya Mauvoo maitu na livoti esu ya mausenyo kuma mwingi. Mundume umwe wa miaka 39 nuna telemilie kalima mwingiti na wakuma ni nyama muthemba wa nguwa ile na avalukilie ngale yake kuma yulu ile ketu ni ndio kisioni cha kwa mbungu mwingi akate kauntini ya Kitui. Kiko kina kila kinatia ingi masengete ni kinekikia matuku atatu mathalu ovala mundume huko esito David Musyoka wa ingali ni eweka au mite ngaliko sia mui kuthi musini wa mwingi. Lilo wabikie kisioni kicha kwa mbungu David ni weleisi ita nyoka ilitoka juu ikiwa imebebwa na mwewe ikaruka kwa rufu ya gari. Kidogo usikia kitu imeanguka kwa gari juu, usiloo ndio niangalie ni nini, kakutana na nyoka kwa kioo. Kaingia kwa gari kwa siti ya passenger.
kidogo kuangalia nifanye nini, akaweza kunima kwa mkono. Nitoka naye kiwa kwa mkono mpaka kwa barabara, na watu wenye waliniona wakakimbia, wakakunjia, wakaweza kuua ile nyoka. Wala wasade ni kidogo kidogo tu, wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende naye. Ule mwewe akakuja mpio, akachukua huyo nyoka tena na wakapanda juu. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu. Na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, ni shetani alitumwa wala ni nini. Wataongea lakini mimi niko sawa. Ilikuwa kwa Kikamba tunaita ngoa, sijui kwa Kiswahili naweza ita ndeleva one waisi kaneti na wanyamu iko so ingine ndio ni wasembie onangale isu sibitali ni wa level 4 wa mwingi na akwata uiti ovala unavutiwe kwiyo. Ngozi sia itho sia kiko kikume kisioni kicha kwa mbongo sunena na kameme kaka mabisa ka mutongoi na soni sia isita o. Itho yu kino gila tukuona twinono zite undu wa kawaida tunonie manjavu muno nono yona twikuziana zinie kuona ndio ziobuza ziolika nyomba sithe ikuona taigwite jao sithe ikuona taigwite nyamu yutuona wia nyamu itoja kuma matune ateka kwata kiona kalingali neka oma mundu ethe tuna makulio maingi matena osungio lakini ethe ithu tuna makulio maingi tukula ni ithe kwa ithe mundu atonya kuma ne nyamu ata nondu etumitwe nondu moe nondu na mathina kuumite na twethe tuna makulio maingi lakini tunaweza kukwata osungio kwa ithe andu makwa mbuku twina jeba kingi nondu tuoneka tabema bamenye kutuma makumanga andu nyamu etapema pepa matumitwe andu moke kumanga mengali nisio kwa we rumio kali kwa andu ala mena ngali sio mai mabingete na mona ndio mabinga gena ne no ndu na mathina maingi muno kwa tu ezo bya nina andu ala motuma sindu tezo ndo kwino kindu chako tumi watu asiu ezitika waida na ndiko no ndu tonya kuleja nyamu na bandu ba kweli ngali ni etina elika kione kya mundu kyambe bala wekalane bokuoneka nyamu isu na tumitwe mulike na ezitika waida ithu lya nina maundu ma muthembo zina zine maundu ma woimone sieko si andu kuumwa ni nyamu kauntini ya Kitui ni sikikaa indi kiko kiiki nekikie kwa mbongo matukweli mathelu nikinatelemisi andu. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingia katika kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Na niguo kiko kiu nikitelemilie andu muno na ingi methi wana kinene mayasi ya o angi mayasi ata o indi twisikila kithiwe cha kitika indi chaguonekana mwana ucio ni wende na kukwata aila kwa aswele mamita nafu kana wende na kwigwa nesa na twimuvoya wesethia ni wavoa kwa mituki tutiane na Mauvoo asu na indi twithwa tu kauntini ya Kitui na nivala itina wa senator wa county esu Enoch Wambua Kio kwa siakana maundu ma uiti kauntini esu ya Kitui ni matamba iku yu serikali ya Kitui ungu wa minister wa uiti kauntini esu Dr. Kiteto Wini ni wavikiana kuvya etheka Mauvoo asu mwandu Kiteto ainena na Mutongo TV ni wa siakana senator Kio na ndongwe ila ingisi otula muti uthukumi wa kaunti ya Kitui itumia maundu asu ma uiti kukuna siasa. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma kauntini esu ya Kitui Onesmus Chalo na ilivoti. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function. That has got nothing functioning, including even the staff. Madam Speaker, in fact, I've been thinking over this issue, and I'm thinking of approaching the Health Committee of the Senate to begin a conversation on whether it is viable to have the county government of Kitui to sign a deed of transfer on the health function. Because clearly, the governor and our officers are unable to manage the health situation in Kitui County.
ni uneni wa seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua vamuthenyani wa iyo nthini wa mbunge ya Senate na vala unatulile serikali ya Kitui muti aiweta uiti sibitali ni cia Kitui ti mwailu o ndumwe na sibitali munene wa Kitui level 4 na vala kiyo unaisekana vaikindu kiende kwa uyu sibitali ni usu wa Kitui level 4. Yukameme kaka Mutongo TV nikenda kumanya uwo yulu wa uiti va Kitui na valaka twaisia unenanya na minister wa uiti va kaunti ya Kitui Dr. Winnie Kiteto na ula waleana na uneni wa seneta kiyo easia inonzeke na nenzia imwe ya kiyo ya kwenda kwikunia maleve aiweta ateti tamatumia movya wa uiti kwikunia maleve na wo seneta kiyo onandesi ke county Kitui Referral Hospital katika which level. It is a level 4, it is not a level 5. However, ila nalikie, ninandikie valua nikenda yoke ya upgrade we. Na ini upgrade wanu ndoa jao, ni kuitha facility ila inethe yuwevo, ni mbeanu sina kiwango kianu. Tuina CT scan, tuina renal unit, tuina x-rays, tuina laboratory, tuina amenity ward, tuina even oncology on base, tuina enough dawa na kila kindu. Ko upgrade ni hospitali eno kila tuetele na nikala ngwasi yo ni ICU nudu tuna 6 beds lakini tuetele kwandika mandaktari ala ni tu advertise how soon we are going to have our ICU. Jino juke tumete tutathi level 5. However, KCRH is in a level of being a level 5 but we number tweak a level 5 to still level 4. But the quality daktari that we nasio nila odhiwe thie kwa Nairobi Hospital. Nurses are very happy na nalo odhiwe methie ona meita andu kuya katika hospitals ya private. So we are okay and we are good to go and our workers are very happy. Winnie Easia wetine wailetu va kaunti ya Kitui kuma serikali yali kama okoni magavana Charity Kaluki Wangilu na vala sibitali cia ndua kana dispensary cia yana imwe miongo 87 kuma mwaka ni wangilile na 17 inde umundi serikali ya Ngilu ni akite masibitali cia ndua bewa mana atatu. Nenda kwamba kutaviate umundi tuna facilities 300 cia healthcare facilities ila already twete mwene nzindawa ukethianda kuthi kilometers mbinge na tukamwete ayo yiti bakuve kuma ila governor Ngilu wosie kivila ki na ino ni sinaumia from 187 kuma 2017 Kitui kaunti munani wa umundi one of the vision yayo ni kunengane uiti weana nesie uiti utonovikia mwene nthi uiti utona kutonyeka ni mwene nthi na uiti wa kila mundu available. Wengine wa makulia ene nthi ma Kitui kuthima sibitali ma serikali matena wia ulama kwikiwa ni ateti nondo uiti ni wailetwe va kaunti ya Kitui. Nye mwene nina kumukunia simu na na mwinivite okay nikenda ni mutwae KCRH nikanda akambi ni mutembe siku one olondo kwilie ende ndao kaona twe munthi kwa ena miaka 5 kuma ilo anyibiwe nda kinya facility onemwe na yu kunene akuyanza enda akose niendeto na kituma andu angi mathikone makawete uthuku wa masibitali niendo mutavya kana twina ministries mbewe 10 bano na kwina environment kwina agriculture kwina kiwu na kwina ministry ingi kila kituma ati ya health twithe atukisi ni chao otherwise kilo kumanza kithi hapo na nioke nitumutu around. Onge winini wa mukuli ya seneta Wambua eke kwithia nanzikana otongoi wake nondo ni wailete uiti va kaunti ya Kitui na nuko nene vya sibitali wake Kitui kuma level 4 nginya level 5. Kana zikana Kitui County Referral kana Kitui County masibitali monde ni mongamewe ni daktari ula wina qualification ndasi yaniye na ni ungamiwe ni daktari ula competent na ni nanyibye ula ungadhari wina ikulu yote nienda kwasekana ni na ndiye before vetting na ninya nunga mieka undino na masibitali monde kuma nalika nimende na kusoba ona ila nitokite ni maende lakini unga miulo iwo umundi ni musiona ni weyaniye niendo kukulia senator kiyo uke ni ngutwa facility to facility. Minister Muvyani wa uiti va kaunti ya Kitui Dr. Winnie Kiteto amina kuvudhisia uneni wa senator wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua kwi muthenyani wa iyo nthini wa mbunge ya Senate valona isie uiti va kaunti ya Kitui dwithitwe we museum kiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma ofisini wa governor wa kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo.
Ni muvya muno Onesmus Chalo nondo wali vote esukuma countini namba 15 na yu imwe kwa imwe nginya countini 001. Volisi iko ya Mombasa ni mavikia na kwitha maivalania umbano wa chama cha United Democratic Alliance UDA maiweta ta wiki we uvathokanu na miyao. Mwene kevila wa UDA Johnson Muthama nulasimikie kwivitha ndakekiwe mbini ni volisi vala ainena itina wa umbano osukotho kwanwa waise ateima munini wa President Dr. William Ruto methenua nundu wa muungamo wo yulu wa livoti ya BBI. Mwene kivila wa chama cha United Democratic Alliance UDA Johnson Muthama nulasimikie kusemba na kwivitha itina wa volisi kuvithukea umbano wa chama kiu na ula witwa iwe hotelini umwe kauntini ya Mombasa. Lakini hii ni makosa makubwa kwa sababu hata kulingana na vile sheria ilisungumziwa ya kusimamisha mikutano ilisemekana sio zaidi ya watu 100 kwa pamoja, na ile ilikuwa ni nambari ambao ilikuwa ni chini ya watu 100 au hapo 100. Walikuwa wamecomply na kutii sheria. Kwa hivyo hii ni dhuluma mbaya na watu wengine wanakutanika wanafanya mikutano yao, lakini hii inaonekana inaelekeza sawa kidole chama cha UDA kwa sababu juzi katibu akiwa Meru aliweza kufurugwa. I have no doubt somebody is sending the police. What are you looking for? If you think UDA has upped the competition, why don't you just prepare your parties and up the competition? Nobody is stopping you from doing that. But this is no way to fight competition because, in fact, every time you send police to raid UDA, you most likely will popularize UDA. So why are you doing that? Do you know you're just building UDA? Why don't you do fair competition, free and fair? Kuyanana na volisi inekana umbano osu oye mwitikilie kimi yao nondo alame utwaisya mayena mavalua makwana nyata mailete kutwaisya mbe wa mauvisa mavolisi miongo ili matongwewe ni Nyali Sub-County Commander Bwana Daniel Masaba ni mavikia hotelini osu na kumya muamulo wa kila mondo au male. Mkutano ambao umekuwa hapa ni mkutano ambao iliko. All political gathering was banned due to COVID-19 rules. And that is why nimekuja hapa kuondoa hii watu wote. Hakuna mkutano wote wa political unaruhusiwa. So far hakuna arrest made, lakini tutachukua mwenye hoteli sababu obvious yeye aliconvene mkutano akijua ni iliko. Umbano uwe vikitwe ni ateima chama cha UDA na alama mkwata amba munini wa President Dr. William Ruto kuma isioni kivathukanio. Muthama ainena itina wa kuvalanwa kwa umbano osu ni mwaise ateima UDA methinwa nundu wa muungamo wo yulu wa livoti ya BBI. Kwa sababu kinahusishwa na Mheshimiwa Ruto na ni kama wanataka kuona kwamba mambo haya yakiendelea namna hiyo UDA itaweza kushinda serikali. Inafuatia mambo ya BBI vile wananchi wameikataa, inaonekana ni kama sumu ya UDA, lakini sio sumu ya UDA. Wananchi wana akili na wanasimamia mambo yao na wanataka mambo yao ifanyike vile inastahili kufanyika kulingana na katiba. Kwa hivyo kama kuna watu ambao wanasurudisha wengine hata wakitaka kujiongezea muda wa kuendelea kutawala, sisi tunasema kama UDA hapana, hiyo itawezekana. Wananchi wataweza kuamua. Mambo ya BBI iliyoko kotini tumeona hata taarifa zikitolewa ambayo ni za kusitisha na kusikitisha sana. Tunataka kusema hatukubaliani na uamuzi wa koti kwa sababu ni mzuri, lakini tunakubali kwa sababu hakuna njia nyingine. Njia iliyoko ni kutii sheria, na kama utosheki na uamuzi unaenda koti nyingine ya juu na unaenda ile ya mwisho, na mambo namna hiyo inaendelea. Tuyuma kesuani tusiokethie ukamba kavindaka amanyiwa maskulu sia sekondari maendete uthiumoni munini kana mid-term kwi umunthe musieni wa Masaku ni kwa kusi wa uingi wa amanyiwa vala kumana na kiu ndevi siangali siithiwe siang'aia otondu Daniel Mwongela ugutwelesia ni kana amanyiwa amwe ni monekie manywete nzovi.
kavindanika amaniwa aingi kuma maskuluni mekivothokanio meciokete kuma maskuluni na kuthi micini thini wa uthiumwa mukuvi wa kiwanzani cha Masaku ni wakusiwa utalo munene wa maniwa ala mekwamite kiwanzani ki mayelesya kana ndivi ya ukui iyulu. Ndanena na kisezeki supervisor wa kiwanza ki ni waelesya kana masiyetambiwa kwambatia thoa itina wa mauta kwithiwa mambatitwe muno weta kana wio wa ukui withitwe wina maumu itina wa mauta kwitha maende na kwambata kila ivinda. Viti tuangelo netha tuangelo o kiasi ni kwitha mauta meyulu na twikua olandu nisa twikua landu nana ipena thina ketha batoneka niwa moyo sirikali ikatulelelia ikatwia tukuola capacity ka andu 14 kwa Nissan ya 14 siteka kwa 14 ya 18 ka kwa 18 na etha baitoneka thibiti tuongele mbesa ni kwinu kwitha mauta meyulu si ala namo asi ala mevikite kiwanzani ki ni maelesya kana kulecha kwa ciana kuma maskulu ni kwa ivinda yimwe ni kutona kuothothea mitua mithuku kati wa ciana na kutuma ciana ithi sili mikalileni ite ya kuendesya na kila naona kiwanzani umundi ni kindu kitekeseo ciana situ ni lekilwele kwa imwe cionthe na wethia sina tabia nzeo imwe ni nyuye ingi cia misbehave nela ciana cia release wa imwe kuma skulu ni benda ana thina ba kiwanzani ni wachao ni kwitha ciana inisa kuangali pengali imwe itenda olika na siendo itenda olika ngali yumba ni abana yambia kwete fujo ono wiovo maafisa ma kanzo mengwatanio na maafisa ma serikali kauntini ino ya Masaku ni makwatianiye vamwe na asiai nikenda kuvetanga ciana ila ciusie isione mbingi va musieni wa Masaku. Niguo waima ukonzo wimwe woma ndukonzeka na siya vamwe na mateleva nimekuelesekana serikali kusela muveani wa masomo ni ele ulikila kati na kwigithekana ciana kuma maskulu ni mekivothokanio va kauntini ya Masaku cielite kulechwa kuma maskulu ni asu kwa ivinda yimwe nikenda nundu tayukwe na thina wa corona na ciana ikumbania ba ni risk na kwi risk tuitikila ciumbanie ba nikenda withie ni cienda tisubite na itika subia simo ala memesi saa 10 na ile cia kiokoni kubikia ona yu ciana sike wanzani susuite na sina dalili ya kuinuka imwe ni nyuye na inge cialika maundu ni matema cio kunikia kwa serikali na maskulu maitu anene mama maskulu maitu mama ande undu mekukana ciana situ kethia ni cienu kama binda mabitukanite mithina ibitukanite withe ciana sina anangekia ba nziani sinukite kuma va kiwanzani cha Masaku. Sito kwa ni Daniel Mwongela, Mutongo TV. Naindi livoti esu yake Daniela Mwongela ni kututua uthio moni wambe ndini wa Vilingi wa Mauvoo tukadhivasa nenzi okethetie na Mauvoo mbeange ende ya kuonena na itu kwisela mitandaoni ya mekumukanili ya matuko ila ni Facebook Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV, KE @Erastus Kithoku na inde namba yotumani mukuve ni ile 39115 ende ya kutuma mautumani yolo wa Mauvoo maitu muthenyani wa umunthe muno muno ila livoti hakuma kwa ya mwingi kauntini ya Kitui tukadhivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana waku wa kwaila na wakuendesa nyi muthana wako wi musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu nikicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani tuka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela ndu ndethwe cienu nenge
nengete aume education nondo ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambia za tumanono toitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalania nando pe soso wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwikwana yunde se loni na andu yikalania na monesa maka kusuisia nduka nini tawa Steven Mwamanena okethia na no thoche kilunguni kicha wia ni wia wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palvisa ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana and I am you are only ninyi swimming instructor wenu wena kwenda kwambela onzumbwa nena family nini wanene na family no yuko uko onzumbwa yu onzumbwa niki ngoni nyandija mbona kuye kumambia mbesa mbesa ya kumende ila ngo ambe yu oka wajika lakini ona ne mtu mandigo kuwi nenda umanai sindu iso ndo wandikite vai nuthe asia kuya kwa sana ukuona bana na gruzi nina mtu watu zena kumate sie naona muite ndianga wasitu tuzimbeza ndina sio yije ne bidingo kulia na buliza kwa buliza kwani welele jao buliza namba yako ndo hizo zenzi ni wabe luye namba kana ya ndo namba na ule kunia ndiye kaya moli napokuja mweleze itaji la kulo kwa unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea nikadadu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tika hadhima wanikyo yo idio boya utiete family akwiswe mboya mubemba mo be we wendiete maba ma utubia ba ngunite wa maiti lija kase no suka se nikase A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Bone A is festive bread. Chukua yako moja leo. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Naindi saa umwe uthonokete ndatika miongo itano na muonza ni muvyano ndo akwikala mitamboni ya Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwasiokethia na yuni enda kwa mbosoma utumani umwe yulu wa Mauvoo maitu nono aiti etahu Mutongo TV ndi ya ngai ye maundu mevinya nzoka kitui nikaloki nzangi kana ni mbuchari ngaliko sia athiriva ende na kunena na itu kwesela ile itatu kenda imwe itano na indi ndini wa Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku. Twende na Mauvoo. Minister Muviani wa Uima wa Mutahi Kagwe ni wa siakana maende na kuosa nyanzanzo sia corona na ila itanamba kutumika kuma isioni kifadhokanio valama kwithwa mayitunga Muviani osu wa Uima wa Mwi okavindane kau ni kana ndi ya Kenya kwe umonde ni afikia na kuandikithia siko maana ana miongo itatu na ilisia uwa corona vala andu 11 matiwe ni thayo na ange maana 3 na 6 mavuti wa kuma sivitali ni Benjamin Mwaka na ilivote.
Minister muvyano wa uitino imwamwe nthi Mutai Kagwe na umi ukanyu muvyu kana misako ya kumekia nthini maofisa la maendesi utandithio wa nzanzo ya corona ni ukuende ikono cionthe cia Kenya. Kagwe ni waweta kana isesothi itwaiwe kwa ngwatanio na maofisa kumwa kava wa kweka ukunikili wa Isalu DCI. The DCI has moved in some facilities that have been illegally vaccinating people for COVID-19 and charging them for that vaccination. And I would like to tell Kenyans that such exercises that are going on are illegal. Mwambioni wa mwai wa kana, serikali ni akunie mungu tanithio wa kimbene wa nzanzo na iva ya COVID-19 tanzemwe ya kuikithia sesothiu thina withianu na wiananu. And chances are that you are not even being vaccinated with proper vaccines. There is every possibility that you are even being vaccinated with water and paying for it. Ainene ya sivitali ni munano wa Kenyatta umundi va musino wa Ilovi. Kagwe ni wenda ene nthime kaleme medho na kulivoti onthe ala matwa isi utandithia uu no kana moso ya matambia mavyu ma kimiao. First, vaccination in Kenya is free. Nobody should be charging you for it. That's number one. Number two, nobody is authorized to vaccinate you except for those outlets that have been given authority by the Ministry of Health. And not only have they been given authority by the Ministry of Health, they vaccinate for free. Aithingilila kana serikali ni naongamisie vio kunenga na kwanzanzo ya mbe ya corona. Kagwe ni waweta kana makundi na kauntila sinatiali na singano sia nzanzo ya mbe. Nisi alitotunga kwa serikali nene no kana itumike nthino eseso ya nzanzo ya keli ila ya mbe muthiano wa chuma kivitu. We have seen in social media even people advertising, some of them even issuing fake certificates that presume that you can even use them to travel if you have been vaccinated. Na kwena na livoti kuma muvyano wa uiti. Andu manana na miongo tatu na eli ni moma kwatikana tulinotwa wa corona umundi kuma kwa ithimo ngili 308 thino masaa miongo na ana mavitu. Kaunti ya Kisumu no yende kutongo sina utalwa yulu wa sieko valandu ya naimwe na miongo 5 maiki ithio kwithwa na ukwi umundi. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi. Jenito Benjamin Mwaka. Ni muvia muno Benjamin Mwaka. Mundume umwe kuya Kitui no wende ya kusanisya wanda itina wa kwithiwa na ndambuka ya kaunti miongo 25 va Kenya kufundisya enende yulu wa uwawi mwisio wa corona. Otondu Onesimus Chalo ukutwelesya ni kana bwana Frederick Ochieng ula wina ukuwa miaka miongo 33 kuma kaunti ni ya Siaya ilembetani ya Nyanza ni wavikia na kunengwa mwanya ni komisena wa Kitui ula ni bwana Thomas Sankei kuendesya ndambuka yake kaunti ni isu. Frederick Ochieng na ula wino kwa miaka miongo 33 na uma wake ni kauntini ya Siaya yuni wavika va kauntini ya Kitui aitomea Kisululu na kila kina itamba na ivosi na mawona nyoma kwisuviano wowe mwisho wa corona. Frederick Asia weta waseta ifusoi kusomithia Kenya yulua kwisuviano wowe wa corona ondumwa na kwatia miamulo ila yeto ni serikali ya Kenya kuolanga kunyaika kwa uwau. Jukumu langu la kufika huku Kitui na kutembelea kaunti 25 ni jukumu la kuhamasisha wananchi wa Kenya kuwa corona iko na corona ni kweli inaua na inaua kwa haraka sana. Hiyo ndio maana ilifanya nichukue jukumu hiyo kama mzazi, kama mzalendo wa Kenya hii, ni lazima nipashe ujumbe hile ili tuweze kukomboa taifa letu kutoka janga hili la corona. Va kauntini ya Kitui ni kaunti yake ya Mwanza vala wasiese soita wayambise kwa kauntini ya Kilifi, Mombasa, Taita Taveta, Makueni, Tana River na vala yotalite kaunti 18 na ivoila ya Masako aitangasa yolua kwisuviano wowo wa mwisio wa corona. Katika sheria za corona ambayo tulipatiwa na Ministry of Health duniani nzima, tulikatazwa msanyiko za watu. Hiyo ndio janga la kwanza walituambia tuepuke nazo. La pili walituambia to make sure tumefuata zile sheria ambazo tumepatiwa ndio tupate kukingwa na hizi janga la corona. Mimi kwa kuhamasisha watu, mimi huingia katika town
katika stage za bodaboda, pale kwa mama mboga, kutumia hii baskeli yangu, kwa maana baskeli ukanyanga palipo na nyayo wa watu peke yake. Kwenye baskeli kuna nimeandika yale maandishi juu ya corona, inaonyesha kuwa ile baskeli inafanya nini katika mtaa huo. Tena isitoshe, kwenye baskeli nimeweka ile radio ambaye inapasha sauti na inapatiana nyimbo na ujumbe za zile janga la corona. Wa corona walikava Kenya andu angene maise mawia angematiwa ni madhayo meyo ya kumaluka masamo tuku ya mina kwa serikali ondu mwana kuvinga ulikona umaluko wa misi ila uwo wekinyete. That there shall be a cessation of all movement by road, rail or air into and out of the disease infected area as one zoned area comprising of the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, and Nakuru, effective midnight tonight. Ocheng siano kuendea na kampeni sia kukitano wa corona na va county ya Kitui wenda datando ni mobsa mavolisi na ala wona mevingiani sia andu ainge ngaleni imwe alama mena kwikuambeni ondola utona kwithia we mwisho munene wa kunyaika kwa wowo wa corona. Kialelo kinene cha Frederick utambuka va county ya Kitui ni kwikithia mwenembi wa county ya Kitui dana sethayo kumana na uwawa ikua ya corona. Geripotea Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Kitui nita Onesmus Chalo. Na ende ni kuatiana na livoti su ya Onesmus Chalo. Vala wana kukuya mwendo musiaisia. Ende na kweso vya na uyo wa corona nondo wekuo ainge ni mavikia na ukoloka na wekuo na mavikia na kuendesya maundu. Otavau mbeani. Tuatie miamulo ila tunengetwe ni serikali. Tutiane na livoti su na indi itina wa mbunge ya kaunti ya Makueni. Kunina nisia yuluwa kiwanza cha kuthiumwa cha Wote Green Park. Maikulia cha ilo kuviungwa indi yu zama ya maundu maitheka na mivango kaunti ni esu ya Makueni ni yatanga sakana kiwanza kiu kika viungwa ituku imwe ya mwiwa muonza mwaka u kiwanza ki na kila cha seviwe na mbesa sia World Bank kia isa kuviungwa kuma mwakani wa ngilile na 19 valabethi tunangusanisyo katikati wa ma MCS na serikali ya kaunti esu yulo wa muvungo wacho. Kalebu Chalo wa Mutunga na ilivoti. That are operational and the department shall be attending. Etina wambunge ya kaunti kwesela kula kwe ma MCA kukilia wasia valave kamiti ya nzama ya mbunge ela yongamia muradi munene wa Wote Green Park na kwenda kumanya kitumi cha kuselewa kwa kuvingwa muradi u. Honorable Speaker, this is a long time. Looking at that period from September 2019, there was 2020, we are now in 2021. That is a long period. What are we waiting for if it is complete? Honorable Speaker, despite the fact that COVID is here with us, we are still going about our lives. If the ICT... Enoningi wa ya muradi munene na ula ukwetwe mba unemevea yekifathoka nyo ivo vengi nene yanthe yonthe ovamwe na ungami wa taoni ya Wote na ula tuweta Wote Municipality. Kuma mwaka wa 2019 kuvikia yuyu Green Park ni muradi umwe wa munene wa serikali wa county wa Makueni andu aingi mayikulia nikiutae sothela na kuvingwa ini kila kivoni wa thelile na onuko kwatio kuvingwa mwaka wa 2021 na indi oyu tutenye matuko manini kuvikia umbano munene ola wesekania ta devolution conference vena wona nyowaka na tuivikie tuko yemwe ya mwei wa monza Green Park ila yiwote ni kwitha yimbingwe tenda ila manengetwe andu kana na biashara meke fathokanyo sia kuvingwa biashara sio ndini wa Green Park no yeva kwanduka ila sieva ndini na ila sieva anza ni siaminie na kuthela na yua na biashara hame na we kwacho munene ila Green Park yukito kuvingwa na ve wona nyomunene uwakana ituko yemwe ya mwei wa monza kulingana na mbunge ya county na kulingana na nzama nene ila yongamia usevya wa Green Park ni kana tuivikie ituko yemwe ya mwei wa monza duka ine sikwetha simbingwe na sikwetha sithukuma enendi na alame kwetha manengeto mwana wa kulika van ndini wa Green Park. Mundu wa mbe kukwatikana ni wowe mwisio wa corona mwaka wa 2000 mwai wa katatu vaina wikwatio wa yulu muno wa kuvingwa kwa kiwanza kiki nene indi vaya atonekana itina wa kumelanze kila sinasia muradi uwendo vingwa ivinda ye wena umbano munene wa devolution conference ulo kwitha Makueni mwai wa 8 yuma MCA ni makanie na kwasia muradi uwa litovingwa kwa metoki. Honorable Mateso MCA wa ward inu ya Wote aiteta uselesia wa muradi ula wendene wa ward yake na ula utuma enendi maimu kwata mimeo
na mokulyo momu yulu wa mradi o. Because I'm the right person to answer these people. Honorable Speaker, these delays that are attributed to the opening of this park are baseless, Honorable Speaker. Since that when the park was complete, the lights were there and the power connection was there. Ando ngalesia wote na mono mwika mayunga mote wa paki inu kila muthenya makwete kuonga wifi kana kila ndona kueleze kwake kamba tanzeve yo matone vya kulika mitandao ni vatena ndivi undu ula ukwete mokulyo maingi ma yo kiwanza ki cha Green Park cha wote kiema kitakvingwa na andwa makathuki wa makalika niki amwe mamokulyo alama MCA manapula sia ndini wa mujadala ulona ende ndini wa mbunge ya county chumane ke iyo ni kimuradi munene wa wote Green Park utaisi uvingwa na ni wa thelile makulyo alama asongetwe ni chairman wa kamiti ya nzama ila yungamia usevya wa Green Park na kwasia itumi imwe si sia kiwu kana kukwatikana kwa kiwu na kila kiketha kikonwa kwisila mitambo ya sola na kwikithia kana miti na mikila eva niyekala yena langi wa kisunzuni kana green mithanya yonde ituku yimwe ya muyi wa Monza niwo Green Park inu ya wote ini kwatiwa kuvingwa nitwetele kilungu chambe cha gavana Mutua gavana wa Masaku ni wa vinguye ila yesekanie ta People's Park na ila yainguma muno ndini wa Kenya indi oyu mwaka huu wangilile miongo ile na imwe vena we kwati munene wa kuvingwa muradi munene ndini wa county ya Makueni na la wesekanie ta wote Green Park. Caleb Chalo wa Mutunga ndi ripoti ya kuma Green Park ila ye wote county ya Makueni Mutongo TV. Na indi Green Park yesu kwa kweli ni nzeo muno na ya viungu ene ndema Makueni no kamba wonde nisi makethi wana vandu vasio va kuthiumwa ni muvya muno Caleb Chalo. Mali ya latu munene kiokoni cha umunthi ni vuthiwe ni mwaki itina wa nyumba imwe kuya cha ni changamwe kauntini ya Mombasa kukwata mwaki. Ene ndi ni mavikiana kukule serikali ya kaunti isu ifikie na kwithiwa yetwa ngali cia kuposia mwaki kisioni kiu nundu kufikia oyu nyumba inya ni vuthitwe ni mwaki. Ona uyovo ni kana umo wa mwaki usu wenesa umanyikana. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Kisuani Angelina Muse na ilivoti. Mali ya latu munene ni avuthwa ni mwaki wa kitai ula wavivya nyumba imwe ya mundu mwene utuini wa P Mushroom ngaliko ni ya chaani changamwe kauntini ya Mombasa kuyanana na mwene nyumba isu ula anenuka ni wawetakana vaikindu kinaovo kuma nyumbani isu awetakana ngali cia kuvosia mwaki tasioka sienzelemo nesa ukuniwa simono ndunumia kwa saa 10 cia kwasia niendete Mairuro home Kilungu newa nyumba kwa nia kwata mwaki na newa nyumba kwa nia kwata mwaki na sialeme bakubi makuni andu ma mwaki ma fire nikana moki makata mejaribu kuposia ningio kudhatio chochote kila kitu na kwikata no onavomwa na siana siake ile sie nyumbani isu ni siovo wena kutoa hospitali ni vala kamwana kamwe kakwata mayume cia manini ni wakule serikali na andu mangonze mavikie kumutethia ni kumana na ngalama ila wakwata no kwasia andu mongo yola nondu pabe kindu kinatiala musiusu kila kindu chonde ni cha pipshu na mound tiati ni mabudhu well wishers serikali mundu yote utoneza atona kwitho tethio katika familia ino twasenia asante kuyanana na MCA wa Chani Junior Wambua ni waenda muvea wako ukitana na Mbanga kauntini ya Mombasa mavikie kuete ngali cia kuvosia mwaki kisioni kia changamwe aweta kana nyumba inya kisioni kiuta ivikiete kuvuvwa ni mwaki na no kavani thiye nyumba ya chomeka karibu ya kalondo hili yani kindu kiteke sio muno sana na sasa ta serikali yetu ya county ni alete kwithia shughulikie omuno sana nundu oiti na nyumba karibu 4-5 vaivite na sio ndei visa mpaka siuthela omasima moto meva meto moka mea sele na kwita ni meko ndikwenda idara yetu irekebishe kiasi kivo wake siukiu ni waweta kana
mwaki usu wambiye mwendo wa saa 12 kioko ula ukwatie kilumu kimwe na wavikie kunyaika nyumba yonthe na kuvivya kila kindu. Muthenya wa suo tariki 3 mwendo wa saa 12 na dakika 3 ine pau ninguniwe simu ni madam wita wa Viki ambia nyumba ya mzee wita wa Makenga ni yakwata mwaki na kwa uni manzondo itona kuokolewa na immediately yangu ni simu nini kunie anduma fire Ndini wa mbanga ila ya kitika kiokoni kia umundi vai kindu kina ovo ndini wa nyumba ino wito wa ekalimba Changamwe nikana nivethiwe na ngali cia kuvosia mwaki sub county ya Changamwe ila kwa OUU itevo ngilivoti ya kuma county ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Saa ile na ndateka 14 cia utuku endea na kwikala mitambo ni nondo va mutongo TV twikithacia kana ni twa kumanyithia twa kusomethia na twa kutanithia na yuni saa cia kumanyithia na nambo yuthi umoni ovanini na ndaendete kanisome motumani ele me oka hai mutongo TV ni mwikwatisia bwana David Musioka uvosio wa mituki ninye wini kuma Kitui vandu veta wa Kadhivo na indi David Musioka nula mondume wa kuya mwingi unomiwe ni lanzoka inalekilwe nindi yukuma yulune alikangalini ya muuma kanisome wa muthia mwamutangasi kindu chucha mwingi Kitui ticha kawaida asu ni mali ene lakini ona itina wa kuitwa athi kwa pastor amuvoe ninye John Edward kuma Muranga ithanga nende ndi kutuma motumani menyu ningwetha wandi masoma ndaminite Vilingi wa Mauvoo kwa oyu katusembea matukani Katindo kaseo kukamwika katindo kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikandele azawi kitwa temo ndo taku ndele takwa yune ndele akamba yune ndele tuimino kilile to bikino jito yake dito twaisi kidhito ni musema ukweli sema kweli na nkulia ingepea ndwe mekwatithacia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilila utweke niwe na wele ona kindu kilwesi na ndo akiona na meza ania ende inge iwe inge ya tu ende eza iweze wekaundu mwe ambawe kanduka ndo inga noti iwe yange wandu Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanwa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatilo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa mutongo TV ngwatanio ya mukamba Baya jitembeza izuichajiza ndio maana misina pupa ya maisha kweli Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ke kwesia na sito na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu no wo twaie kakea na ketiu kakoko metwe kakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu eno waku topendwe mutundo kwisethia kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautethia mukamba tikengei nae bate mando ciana ciane cieseu ye ukweke thia chuma na ciambea mwigwa
YouTube kilio Kwata skiza tune ya tubindu endeto tuma SMS wandikire skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Kuyanana na saa ya kwa idhonokete ndatika miongo ili itina wa saa ili sia utuko kalivo ingendeni wa Vilingi wa Mauvoo tuminukililie Mauvoo maitu muthenyani wa umundi na yu imwe kwa imwe tuke kauntini ya Masako. Eniendi makangundo ni maende na kuikala na vuya itina wasiko sia ungi kuongeleka kisioni kiu utukuni wa kwa mukia umundi ni kana mangendili ni matulile hoteli umwe na valama vikia na kuya kila kendo cha kusenya ni kana ungi usu utwai weva guve na kisese cha volisi cha kangundo. Boni Mutesia ni mwandikitu wa Mauvoo. Ndiye na musini wa kangundo no mande no likwa ni wia itina wakwithwa siko sia ungi ovamwe na unyivu wa muwosiende na kwikathia o kila muthenya uwe ukaitina wa mukawa mwe gutula na kungewa miyo mingi masaa mawiyo ila ndo mavinga mawia mo nikuniwe simuni bosi ya kwa chambia ni kalate ila ni wikiene thila asaniwe na mkule ni chau ambia ni kuiwe kulilia ne thila TV ni kuiwe gas ndivo microwave ni kuiwe makuwa matumbi makuwa sukali shopping la tunekite ya mtu makuwa mpaka na makuwa sindu sio ndemba kala tuwete na tuwe tusaniwe nono na batu masya mtu twina ndungi twese twikata yuyu tikire wote saniwe tibo tikulia tu ila tutona kosa ngana tutethewe tumana tutona kwika alama twaisiki kima tumiye nzia ya itina na kutula muomo vala meukia kuoneka ni maofisa mavolisi kwithwa maofisi mo meva kuve na mukawa u utuko wa kuicha nenokia uyane ku report na noka nethe ya kutulilwe kuma muomo etina na nethe ya kujiwe kwa electronics na maliume yebu na a lot of stock ya kuwa na natina kuna report polisi na ma respond na moka kuna upelelezi wo ni utewa lelo muno mesile muomoni we tina kune me calculated na calculated move mama na mesila muomo wambe no moneke ne polisi no de ya patrol ona obisi wa account we baba kube kwa uwe the ne mesite all the sectors ni wo wona mesile muomoni we tina amwe matuina enendela moka kuthumwila mukawa ni unimoneka mena kimako itina wa kwithia maundu mavindukie undula matamanyia kuona na ila noko mecheiva hoteli ni nethia sindu sionthe kana ni kuiwe na netha na thina mwingi muno etha mundu nutonoketha balota thanda na ithie tatu ya thukumi hoteli usu nututethea cia muno na ta serikali zike yu chini imana mundu la wikia kitendo chunundu nyejuta yundi na nywechei na inasioka wiyani nundu baibandu be kindu na niwa thina mwingi muno kwa una mbevo mbingi na uyu nuteli wa utethia kila mundu wonthe wina thina kwa uona itu ni tuiwa twina thina serikali yose atwa kondwa kindu ki kila kiende na umachene nthini na kumongela wia ni kwithia ungiyu twaiwe vakuve na maofisi mavolisi ovamwe na maofisi makanzu sambu kaundini ino ya kangundo kwa chato amuka nitukie kwa chato ethia moma wetina we muvunzie na ila tulikile nthini ndi twithiie sindu sikuiwe
twakwiwa TV, twakwiwa iko ya ngasi, twakwiwa microwave, makuwa matumbe, makuwa na makilo thandatu cie fridge-ine. Andu asu maye na teino ndu mayengi na maya liu nangi maye busiembie. Kwa hiyo nitukulia serikali katona tutethesia. Ona uwi obo nye taninya mwene wia. Andu asu ni na manenga mithene tatu matunge sindu na maya motunga ninguo sa atua yakwa. Nono ndibingwa wio nibo numa cia kila kindu chonde nibo numa cia school fees nga umia liu wakwa wao ya. Pau nibo ni thani kwete bibandu bangi ni kwatasia. Kwau kuone kuya wala kini baba yabikia na uyu asuo nomwe na umunthi kwa chetu ethia kuyiwe vungulwa muo wende kusiwa na mawia maingi methinani wa ungei ene ndiyu memia serikali uvamwe na muvea wa usesei mamasuvie na maisisia mawia momethwe mema kwela kiripotia Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo nitawa bori mutisia we naindi ungei usu no wewe mwene hoteli undu wethiwa anena aumiasu mayena tei malikile mpaka maya uleu tutiane na rivoti isu zama ya ndongo isia makanisa uvonge wa Kisuani CICC kwi umonde ni avike kutwaisya kikalo na maofisa ma UCSA kuma Changamwe na Likoni kauntini ya Mombasa. Kelelo cha kikalo ki ni kunenanisia yulu wa undu matonya kusi ya ithoko ila itonya kumila unyuvanini munene wa mwaka usu twendete wa ngili ile na miongo ile na ile. Angelina Mose na ingewa kwa uliku. Na Sheikh Alfan Ali ula ni umwe wa memba mangwatanio ino ni wamenda asiai kuthuthia ciana cionekana kutiana na kuleana na ikundi cia ungendili na kwisiana na kuete nduthi vindani ya siasa nikana kwithiwe na muo. Tukiangalia matatizo ambayo kwamba mara kwa mara huwa yanajirudia wakati wa election. Kwa hivyo tukaona kwamba ni muhimu kama viongozi wa kidini pamoja na security agents tuweze kukaa kujadiliana na kuangalia kwamba matatizo haya tutayakabili vipi mapema kabla ya election itakapokuja. Vile tutakuwa na vikao pamoja na wale wazazi wa wale watoto ambao kwamba kidogo tunaona utovu wao wa nidhamu hauko sawa, kama viongozi wa kidini kuweza kujadiliana na wazazi wao na pia kukabilia uneni wake wakwatwa ambao ni Askofu Jeremia Mugondi aiweta kana mota ndongo isia kikundi makaa kwatana na mivia ya UCSA kithitone kia kuthuthia enenthi kuete muo isioni wa Mombasa. Na tumekuwa tukienda around kuzungumza na administration pamoja na security agencies na pamoja na viongozi wa dini ili kuhakikisha kwamba kila jambo ambalo litaonyesha dalili ambalo litaleta shida katika wakati wa uchaguzi litaweza kushughulikiwa mapema, na Mungu akitusaidia tuwe na uchaguzi wa amani katika uchaguzi ule ujao. Uneni wa ndongo isi ya kindini woka kavindani kala matoa isi ya kikalo na mivia ya UCSA ya sub-county ya Changamwe na Likoni. And making sure that our aim is what has been happening here before and after elections this time round. We want it to be history both in Changamwe and let me say Mombasa as a county, the whole of it, that when the elections will be over, we shall not be having any case of any violence. And also, we in the DCI. One munini wa county commissioner sub-county ni ya Likoni ainena itina wa kikalo kiu. Tumeongea maneno mingi vile tunaweza shirikiana na hawa kuhakikisha ya kwamba security inaendelea mzuri. Interreligious wana kwanga na meetings na vijana kule. Miongole na ile zama atwa iwe va county ya Mombasa muthenyani wa umuthi ngilivotia kuma county ya Mombasa nita wa Angelina Mose.